2984. Addaan kayo kaditi na isang sangayan asaguday ti panagkanta ngem awan pay nakatakwat kada kayo. At 20% tayo dito Ben Bautista Mini Concert abitwen ti Masakbayan. Baro at Timek, baro arupa bitwen ti Masakbayan. Sumingsingising, rumimrimat abitwen apoko da ines kanuyan kanilamang bitwen ti Masakbayan. Kitita at tingarod ngayon tayo denggen ti baro at akwat sigurado ngay di masangwanan ket bitwen to anarimat bitwen ti Masakbayan. At to'y ni Mystery Boys manipot ti Waipaho Hawaii iti kantara na for 1 iti panagmaymaysa Mystery Boys. Iti panagmaymaysa sikat malaglagit mo yakman lang maiwaksi di sumiplut akarayo bilangin di bitbitwen iti asul alangit mabasag tanagan mo kaas na yan kus nga ulit sa diwa apuloy mga prusto'y bibig ko mangikot asaas analain mo nasudi nga himnas niliwanay ng puso sikat na manusing to'y karayo di panagmaymaysa ladawang isut silaw ko di makeltay anam-nama matagikwa taayat mo itulong nenti alaw bukod tanto niraksa ibog-ibog tuti langit at nanayon nga ayan sa diwa apuloy mga prusto'y bibig ko mangikot arasaas analangin mo nasudi nga himnas liwanay ng puso sikat na manusing to'y karayo Kumusta? Siyak ni Mystery Boys na yanakag sa Jibakara, Ilocos Norte. Kaya dugdugay kayo iti Ben Bautista Mini Concert. Dahil nga kantakit para kala kayo amin, sapay ta magustuhan niyo apo. Itundong tenti alaw bukod tanto niraksa ibog-ibog tuti langit ang nanayon nga ayan ang nanayon nga ayan ang nanayon nga Yaman na, see you next Saturday. Inkay nang negan, ti bitwen, ti Masakbayan, iti daytoy a bulan.
Ag sublinto kada tayo inton sumuno alawas tapnoin kay pay mangagan titimek na kenda duma akantana. Bitwen ti masakbayan. Nubilang kaya tumet ti madiskubre. Ag email kayo ti venbautista@yahoo.com. Ket isagana yo ti upat akan tayo ti MP3 format. Ket sidadaan tinumo amang dengeg kadagiti kantayo. Ket numayat da kayon ti sumaruno a may feature ti ag binula na portion tayo. Bitwen ti masakbayan. There you have it, ladies and gentlemen. Ven Bautista, also known as Chino Romero. Thank you so much for listening. Thank you to all the sponsors. Iti daytoy a programa, Edna's Afternoon Delight, Edna Putay, The Lucky Seven, All Generations, headed by Carlos and Pat Pucan and Company, KNDI 1270 AM. Ken kada kayo amin apo. This is Michaela Viencanto Bautista and my brother, Keanu Ven, saying God bless and we love you all. bye-bye.